Rainbow Mizo Channel kan lo lom le thau chawa voin hi August ni som le pakhat ania clear tu le ngai thatu jongjong te du sakna chibai kan buk thau chau ane India chuan Donald Trump tarif changlet turin ruam manale in bot saina hanei tamup mupa heti lai hian US papet tanti mai du dua achai koi thai Pakistan chuan India aron vo vele ta ane Russia nena Ukraine rambung thren khat te hlana in remna siam tura Donald Trump le Vladimir Putin ten in biak na hanei tura Europe leader tele Ukraine ramthroi tu ten nasa takin hando dala lotling takin hei hi han kalpui thayangem ti achiang thaime ulo ani hetiang kara hian oil supply line te in ti chet sak tonin rampani te hi hanin beiton mek bok ani Israel chuan Gaza City la tura operation anei tur chu operation Dawn ani tin han puanga rang taka hanlak thaidan tur in donun chanjirin operation Dawn exercise anei tamup mup mai Israel sipai ten media person han thata Israel chuan reporter batch hian firfiak polte ahum himlo anti amasain kan video like le comment te milopek sak thau turin kan ngen chawa la subscribe lo ten kan channel milo subscribe sak thau turin kan sombok chau ane ole khovelin nangai venemem zinga India hi hatel ranga India chanchina tangin bul hantan le phot tang Donald Trump chiasang taklak saka India la karek na kalpuya tumawangin India chuan hethil chanlet natan hian World Trade Organization rules nuaya inbot saina hanai meka India media Hindustan Times sin report an pek dan chuan steel le aluminium le akai noi thila te Washington chuan New Delhi laka tarif ti san sakin chia za somnga halolak saktoa chumi chanle na tur chuan India chuan countermeasure sakal puidon ani hanti an report jaldanin hani na taka chuan Trump hian July ni somthum pakhata US in India bungrua anlak lu jongjong atanga chia sangjok za somni le panga choi tura hapon nuwa India in a chanlet na le phubalak nam hasaber hani dona New Delhi chuan tarif thar chungchanga hian US nen in biak na nei anrota Mase Washington chuan an hnola wangin chanlet na le phubalak na kalpui ve mai lo chu New Delhi tan du than tur dang haum talawani hanti India in US sa bungrua athon lu chungchanga hian February thlatang khan boina hanai tantowa President Donald Trump chuan 25% tarif asiam saka anhua tarif hiti sangin chia 50% zat choi turin India chu aron tileta in biak na te hanai nuwa India tarif hi ti niam sak turin US chuan rom hanna siama masa heti lai hian President Trump chuan tunhai vela New Delhi laka 50% chia kan la donani ti apong leta he tarif sang hian India in US sa bungrua thon lu dollar tluk le dingon sari point paruk huzat chu anghong boita hane ti chuan New Delhi chuan ama saberatan India chuan hethil changlet tur hian dikna hanayani ti US chu anthria tirta hane hunrei takatang to khan India hi alo lungoi to lo nin ahriata heiwang hian tuntruma hian tlom mai bik atum lo ti po achiang boka Hindustan Times in report an pek dan chuan rampani te insum don ton na tur thuthlung han siama khamin nuaya insum don ton na hanei lai po khan India economic interest kalzong in thil tam tak US chunatia tichuan tuna hian in buk tok lo tak le achan le wang mumal tak pom lovin Indian steel and aluminium le akai noi thil dang laka te chia sangjok tarif za somnga la katumta hemi changle tur hian India chuan ti thayanaya ati thayang ti tur hian digna chan vo hanei bokani tin Washington nena anthret tirta hane India nung tolbi katum lo chan hi thilian tak bakhat awma Russian oil an lewangin India hian antur ringota New Delhi chuan angai lo ane Donald Trump an tarif sangjok India in choi turati ma khan America chuan India marketa US dollar tluk le dingon somli panga chuang zat man hu aron thon luta ti chuan India in US nena US dollar tluk le dingon somriat paruk man hu vel athon lut bok ane ti chuan US chuan India nen trade deal thar siam aduta mase he trade deal thara hian US hian bungratam jok manga India ramasum don adua mase India chuan ram economy siam thana turin India thil siam chuate ngai luta ram chunga atam thayang ber hral antum mek layania heiwang hian in biak na chu ti khot layania hun engemachen chung bozui hlei thailoin haumta
ti chuan US in India norna pakhatatan Russian oil lei chungchanga boina ron ti chuaka India chuan hei hi atur ta nei tin Hindustan Times chuan an report ani Jagran English chuan report an pek chun zom danin ama thil thleng to zongjong atang khan India chuan hetianga America in sumdo na te ral thomata na hmanga India nataka anor na hnuaya hian engin piak na ma nei thei ani talawani tin New Delhi chuan an puanga ne antibok Jagran English chuan India hian tuntruma boina hi Russia oil an leivang nilawin President Trump administration hnuaya US sarkar chuan in buktok lo taka Indian and in sumdon ton na thuthlung thar trade agreement thar siam tura rotna naya hian kum khachung in US dollar klub leding on zanga huvel vilver tura romman antumboka kum sangni somni paruk financial year thleng hian India in US laka tarif lak tur chu chorwalin za paruk point pakhat vel hania Masa US chuan in biak na hanai tiratang khan India bungruate tanga zasom ni panga chia lak hi antum sa to ane ti chuan hai chau hin alowin America chuan in ram na thar hnuaya hian oil le natural gas te electronic le fertilizer lam chi te tamjok thon lu hatum boka Russia tanga India in alak luain hei hi ato don zoka wangin India chuan apom thai talo ane hetiang kara hian US chuan India rama bungrathon lu andu zat ta chu India in apom thei ngai na turin tarif sangjok mangin anorta awm zia ber chu India in Russia dorwang hrimhrim nilawin India in Russia dormek hi ati topa US atanga bungrole oil and natural gas tamjok te alak lu thaina turin Ukraine in dona chungchang le Russia tranpui tua puin tarif sangjok manga hrek na hi Washington chuan New Delhi laka hakal pui ta joka mase New Delhi chuan chanlet na turin trade deal tharata na in biak na kalmek chu ati top lailok tari ane Hindustan Times le The Hindu ten report an pek chunjom dan chuan hei hian US ta na thil thalo jok anghong chuak ta India Russia le China ta chu in nai joka ada ta ni tin han report ane tuntruma India le US in muthiam lo na kalmek hi thil dang kai hnoi tam tak nei ania American hothai thar American agricultural export tachu India hian nasajokati puna India market thuk jok luaturin handu boka mase kanchan chin thar danga kanron report tong khan Prime Minister Narendra Modi chuan India lo nei tu te kutna thok tu te sangaman tu tele sangha khoi tu jongjong te andin mun hum him hi kamo phurna ni tin alo changlet to ane hetianga India le US in karbo ruak athat lo mek lai hian Pakistan Army Chief Asim Munir chu US Sajina India media The Print chuan report an pek danin US Florida state ta tuipui kam khopui lian tak mai tampa khopui atangin India haron vole ta dem maya Pakistan military chief Field Marshal Asim Munir chuan Indian and kanin karbo ruak thalo kalme ka hian nekna najok India lakatanga kantok lemo indona achuak leni chuan hebial hi nuclear indona atol lut ngai donani tin vaukhan na haron te chuak leta Pakistan sipai ho tulal Asim Munir hi mun hi matangin haron tong na hlemaya thudang mak tak tak te saichun zomin nuclear ral thom nei ram hanni zia hasoilanga India hi sipai chakna mang chuan an helo tura angai ni ngai in hriata kantlan hiama kantla cheni chuan kaini chau hi kantla chedon lawa Pakistan plak chen na hmuna khovel chan ve hi kan hroilut ve donani hati India le Pakistan in dona hi atheng le ni chuan nuclear ral thom manga in dona in azui ngai ngai donani ti asoina nia US chuan Florida state ta tuipui kam khonwam tak mai tampa khopuya hian khwal thale khwal duam takanga lodong songin Zandria anlo bot sai saka Zandria kilna hian heng thu ta chau hi asoilawa dutok mai lowin Pakistan Field Marshal Army Chief Asim Munir chuan Indus Water Treaty chungchang aron soi chuaka Indian nen kan buaina engkim hi nuclear hlawm na in azui zel dona Indus Water Treaty in ahuam chin luite Pakistan ramchunga luang lut lo tura India in thutluk na siamani chuan mi makta duai zanhi somnga chuang chu trampuin atuam dona mase chu tiang a thlen chu Pakistan chuan haram ti don lowa India hian tuikhuwa asiamani phot chuan chutianga asiam huna chuan Pakistan missile hlom tak tak som mangin kan ka panga kan ti chenghal donani hati
The Economic Times chuan Pakistan Army Chief hian India hian Indus Water Street in ahuam chin luite akhua pani chuan India le Pakistan in dona achhuak le ngai dona Massachusetts in dona satliani lowin nuclear ralthum manga in dona ani dona chu nuclear in dona chuan khovel zat ve deuh tho hi ati chedona ni tia avau khanna ani boka Pakistan Army Chief hian Florida State ta athu saina hian Indus lui hi India mi te ta hani lowa firfiak pol te tong kamang main Pakistan hian missile la chamlo boka pathian chu fakin nomro se tin athu soi hi ati to pane India intelligence ten an report dan chuan tampa khopui Florida State ta he meeting hi US Central Command CENTCOM ma Commander General Michael Kurila thana hun ania Pakistan Army Chief Asim Munir Baka hian US mipoimo tak tak te hantel baka Israel sipai IDF ayo palai representative po atel boka function tang nu loka hian Asim Munir hian thucha asoi ma hian Muslim le khabuthiang lim Quran changli vel achir chokani hantibo hei baka hian India hian helai muna thil thleng hi an hrachiang to kani ti lantir na turin an chome timaila anei le in jongjong te avain hanron jiak langvek bok ani sipai ho tulal thu soi mai kanti mai thaya mase kan khriat telatana tha chu Pakistan hi sipai roral na hnuaya kumtam tak alo towa tuna po hian sipai ten thunai na sang tak an nei boka Pakistan Army Chief Field Marshal Asim Munir hian athu soi pakhata chuan Indian en kanin dona khan India chuan an chaklo ti hi an pom du lawani hatia India in na beidan le Pakistan in an lo chan let dan le beilet dan chu te khin thumhangin hasoi lang boka India chu Mercedes car ang mai in haron langa Ferrari car anga chakin kongpuya haron tlana tichon chu kongpuya chuan Pakistan chu truck ang mai ania truck lungtam tak phur chungin zoi muangin aron tlana chu truck le car chu hanin suta tunge chaklo zo kang hati Jagran English chuan thil thlen dan hi achiang em towa US in sumdon na lampang le sumle pai lampanga India chu target bera anai mek lain America papet America in milem adu dua achai koi thei Pakistan hi manrua amang threlo ti aron lantira America leilung atang in Pakistan Army Chief Field Marshal Asim Munir hian US daudal na pakhat maom lawin nuclear ralthum mangin India aron wawani anti Jagran English hian an report zeldan chuan India le Pakistan in karbo ruak thalo hi siam that alani lawa tichon chu boruak thalo chu chonun tharle antumpo ani mai thaini tin an report bok ani he thil thleng hian Pakistan le India in karbo ruak nasa takin hati tang thara The Economic Times chuan Asim Munir hi India chuan achang le ta Ministry of External Affairs chuan tun naya Pakistan Army Chief Field Marshal Asim Muniran US atlo tuma nuclear ralthum manga avau na chu voin hian chanlet na statement hanti chuakane thuchua siamin India Ministry of External Affairs chuan Pakistan hian nuclear manga invauna hi politics thila amang photo thina rampan hi India le Pakistan boina in nam noi ve mialo an thian tha third party ram US atangin hetiang hian vauna hanron ti chuaka hei hi thil serious tak ania athu soinaram US le India in kara ram throi tu te in kar diplomatic lampanga dinhmun khir taka minda thayani tin anlungoi lo thu han soi lang boka tichona mapua India Prime Minister in alo soi tongin External Affairs Ministry hian nuclear blackmail anti nuclear ralthum manga invona wang hian India chuan nungtol atum ngai lowang hantibok hei baka hian Economic Times hian an report chunjom dan chuan India top official te chuan Pakistan Army Chief thusai hian Pakistan in democracy anei lo zia chiang taka alan tirna nia anram politics thila sipai ten chanvolian ber anei ani ti anem het boka US in thlop na ape ka piang in Pakistan sipai ta chet na halo lang zia thinani tin han soi lang bok tichuan PTI Press Trust of India chuan Asim Munir hi US nen in lai chin siam tu hanilawa politics lama ni na pakhat ma anei lawa sipai ho tulal mai chau ania ma se US in alolom dana tang hian Pakistan ram hroi tu tetan ngai thathlak lo tak ani dona thombeng chang chualawa Pakistana sarkar dinglai pai tha sipai taro rel na kong in hong thei ania tichon Pakistan Army Chief Field Marshal Asim Munir hi president ani thei dona chu India tan thil thalo takpo ani tel don boka Pakistan nuclear ralthum te chu ahim lawani ti hi khovel khriata kan puang non leya sipai thunun na pumhlum nuaya
Pakistan nuclear ral thuam te aom chuan khovel tan le India tan ngai po hian ahim lo zol le donani hantibok US le India inkar borok thalawin Pakistan le India inkar po ahong chole mek lai hian Daily Mail chuan Russian President Vladimir Putin hian NATO member ram tele Western trangrol pol te thurol puiram ten Russia an hual thup chunga chung laka an himna tur nia hriat Vladimir Putin an Ukraine rambung thren thren khatte Russia ramchunga rin lu atum na le Ukraine hian NATO an zom turani lawa chulam chuan lowin neutral status sa anom turani tia aphut na hi ti hlotlin ani don lawani chuan President Vladimir Putin chuan Donald Trump nen in biak na nei tura ruam han na hanlo siam to tang hian ai nuk dok mai thaini tin voin chamadar somvela khan Daily Mail chuan an report ani Donald Trump masajoka National Security Advisor tana Ahman Robert O'Brien chuan kumsang ni somni panni February that tranga indona hanlo tranto he indona hau tak mai titop tur hian ani na diktaka chuan President Vladimir Putin hian Trump nena inbiak na dokan kil tura alo kirle duna chanchu thil pakhat chau awma chu Ukraine indona athil tumte ti hlotlin vek ani thei abei sei wangania Ukraine sipai chakna ti niama phuta chu Ukraine chuan an hnolani ti an puanga ama Russia alolak to Crimea chu danang takin Russia ramani ti US in anem he puya phut boka Massachusetts Ukraine le Europe ramten an hnolani ti an puanga te chon tun truma indona an ramlak chin region palite Russia ramchunga danang taka rinlu ani thaina turin US chuan recognition apek aphut boka Massachusetts Ukraine le European Union chuan an hnolani ti an puang to boka Europe ram shroi tu thren khattele Ukraine ram shroi tu te in biakna tanga thilhriat thai pakhat chu US President Louis Barack Obama hunlaya Crimea le Donetsk le Luhansk region te Ukraine region pathum te lak anlo remti to na chu danang taka remti niloma sela tuna hian indona ti top na tura European Union le Ukrainian anpom thei om chun chu aneina hriata chu ama daya Barack Obama hunlaya anremti to ania chu tiangani wangchuan hei hi Putinatan ne na anilawa kumsang hi sompalia remti na lo mu to ani wangin tuntumain biak na lawam tura hian hetiang hian inrem na siamin indona hi ti to pani chuan Russian President Vladimir Putinatan hian total failure azavaya hlo chamna hani donani tin interview anai na Robert O'Brien hian asoilang bok ane tichuan Ukraine President Volodymyr Zelensky chuan nizan khan video message saron te chuaka President Donald Trump chuan Russia nena kanram hlana tichuan indona ti top tura malak na hanai meka Ukraine chuan kanram hi inchikhat po Russia nena kan pedon lawa Ukraine remti na tel lawa ramdang laka kanram pek chu Ukraine hian engtika ma apom ngai don lawani ati Zelensky chuan Trump hian ramin thlengton tin hasoya ma se chu miom zia chu Ukraine rambung thren le Russia rambung thren te in thlengton lam ha hoilawa kan rambung thren te Russia nena kan hlananga tichuan Russia hian indona top sanang ti ania kanram veng him tur hian kan sipai tele Ukraine mi puiten thei top choin anlo beitoa nunna tam tak kan chan to boka chutianga thil tam tak athlen to nuwa chuan kanram bung thren te Russia nena kan hlan lowanga engin rem na po om sela indona chu chun zom mani donani hati Zirtobnia in biak na hanai tur chungchanga hian European ramthroi tu te point na takin US President Donald Trump chu hanormeka Vladimir Putin nena summit anai tura hian Ukraine teltir turin na satakin hanora German Chancellor Friedrich Merz chuan European mitele Ukraine luchunga mailinga che khol tur hanilawa rambung thren chungchanga zona le in biak na zongjong chu Ukraine telve na hanilo chuan eng thutluk na ma kan pom don lawa eng tikong ma in pom thei anilo bokani hati NATO Secretary General Mark Rutte chuan hein biak na hi uluk takin kan lo thlir phot dona hein donarap thak tak titop tur hian Putin a hian angai poimo nge ngai poimo lo ti fiana chu kan hu phot donani hate European Union Foreign Policy and Security Secretary Kaja Kalas chuan US hian Russian and uluk taka inbiak na nei tura nor turin thunai na le thilti theina anaya mase US le Russia in rem na enga po Ukraine le European Union te po antel turania
achan chu Ukraine le Europe rampum pui ven himna chungchang nen in kai noina hei hian anei wangani ati in biakna nei tura ruam manau mek lain Ukraine sipai ten drone mangin Russia ramril jo kan lu chilve mek boka Saratov regiona Russia oil thlet film na mun chu an bayani ti an puanga kangmeina satak achho kani ti Russia Saratov governor chuan a report boka mi pakhatin nunna chana mi pui chen na apartment building beitel ani wangin kangmeina satak achho kani hatibok Russian sipai te point Ukraine ram mun rang ranga bei pui thak na hanai boka Kiev Independent in report an pek dan chuan Nizan Khan Russian drone strike awang hian Ukraine oil pipeline poimo tak mai chu bom chiatania kangmaina satakin achua kani tin han report bok ane Middle East lama po Israelin Gaza City lak tuma hamalak na chu akal chunjom jela ram tam tak ten andau dala German chuan ral thuam Israel nena hanthral thin chu antitop leilok donani ti an puanga ma se hei hi ral thuam anthral jongjong nilowin Israel nena ral thuam thral bituk chin an siam donani antibok te chuan tuna Hamas ho in kulna mun pui berle mun lian ber nia an triat Gaza City lu chila la 5 vector hian IDF te anin pei thokhatani ti lantirna turin enchin na surprise IDF exercise an nei zuita ane IDF Chief Lieutenant General Ayer Zamir Chuan Hedril hi IDF 10 thaina kan nei le thilo thleng thai thil tam tak laka tangin kanin ven thei le ven thei lo lan tirna poimo takania Gaza City baina hian thilmak danglam tak tak alo thleng dona mun jaw tak tak chu indona mun theater of war a chang dona chung thil rang taka lo thleng thut thut turatan chuan IDF te kanin peizia kan lan tirane hati Tichuan Gaza City latura IDF te antho chuana tur operation hi operation don tina mingvua ania chu operation chu lotling takin kalpui tran ani thoi don ani hati sipai ten hetianga Hamas so bei puitha ka annor juiwak tur hi mi puitam tak ten andulawa mitang chung ten andau dalna sahle boka tuna Hamas so ten an kren mitang lo mek te dam kho chua thaina tur chance chu na satakin hei hian ati chedon ani anti hetianga daudalna kara hian Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan in dauna hi athayanga rangati top kadua IDF tenena Gaza City lakhun chung chu arei lo thayang ber ni turin ka hrilani hati heibaga hian Netanyahu chuan kan gol kan thil tumber chu Gaza obbe anilowa kan thil tum chu firfiakte obbe na tanga Gaza mi puite chuazalen ania Hamas firfiak polten an mi man zongjong chuazalen vek chu kan thil tum ani boka tichuana pathumna Gaza hian Hamas ho noiboral ani hati tuna hian Hamas te hian anral thuam tungin an mi hren hostage zongjong te anron chuazalen vek ani chuan in dona chu naktu ka atop ngalang hatia Gaza in dona ti topna hian in ngana le thil tum panga kan naya pakhatna Hamas ral thuam ti bo Panhina an mi hren zongjong chuazalen vek pathumna Gaza hi ral thuam keng sipai omlona munasiam palina indona zon nu engem chen chu ven himna lampang Israel sipai ten an keng koang tichuana pangana chu Gaza hian Israel nilo civilian administration muanom tak din ani hati hei hi kan plan le kan thil tumania tuna hian Hamas hote anral thuam tung turin kan ngen meka hei hi an hnolani chuan Israel chuan du than tur dang anei lowa kan na chu azawain kan zo felanga Hamas ho tlom 5 vek na hun chu atheng don ani hati